nabonun video tha ve kiding kan lim che kirve dunia hi B-2 Spirit steel bomber galkap na hui kong hi itidana vanuya ki chanum pen le anasa pena ki sei hamti in sei diwa hi hichi B-2 bomber 2 hi isei ding le Cold War lama kuna hin patte angai ne hi 1960 akona 1970s ki ka alaya chun Soviet Union te hin gala mancha ding long range radar system hi ahin sim do panun hichi chun hichi radar nasata chu sunema zo theina dingin US hin hui kong nasata chuchi Russia te radar system injong amat do theilo ding khat sim do te ding hi ahin poimo sa ta ven hi hichi chu lunggela koin sim do te ding lungput nei pum chun B-2 hui kong chu advanced technology bomber ATB program nu in design ahin sim panun 1970s ki chai kun lama chun lunch an bol do na hi hichi project a amahon a focus pen chu hi le hui kong na sata kha sim do ding hichi chu galmi te radarin amat do theilo hi ding ti a hin hichi chun hichi a gi sei steel concept ki ti jong hi a hin pu do panna hi a hi B-2 hi vanoya galkap na hui kong ki sim do hola a advance pen a hi ti hi kinil na beya a hi sa kha a hi in ata sa hi hen alha ki sim dan a design to a mei beya a ki sim do na hi hui kong dang zo si sanga alam dan na kha a hi in cha ko na jong hi radarin amat pha thailo na hi asu ha che kina hi B-2 aerodynamic le advanced material fuse leg hin radar sunga kimutheilawa akoi the hi in hichi fuse leg hi head by thading in ki seile ahui kong azol pi ti deudan hi in hichi to hin ahui kong ha ho khu carbon composite lightweight ho manga ki sima hi in hichi ho chun radar wave hi ha ta a hop lu thei kira hi hichi ahui kong azol pi iti penu fuse leg chu hoita ki simja chum kira tui ham thau ham a hi lo le bu le nen ho le weather ho je a radar sunga akimu do theina ho ven bit na dinga nasata ki sim hoi chum kina hi hichi hui kong engine hi a hui kong to te dinga agin ola ol dinga hi ki sim a hin hichi hin a hui kong chu heat detecting system infrared camera a hi lo le sensor ho akona jong aven do ki thea hi hichi hui kong agu cha alen theina hichi steel surface hi ven bit theina dingin B-2 hui kong hi special hanger kiti sungin akikoin hichi hin a hui kong chu a temperature le adangdang asu se thei ho akona aven do a mission sauta ta chi na ding ho a boina imacha atu na loadinga chutia chu ki bola hi hichi hanger kiti hi khat a 5 million man a hi in hichi hin a hui kong anasa dan le aman ru dan jong amu sai na hi B-2 hui kong sunga kimang technology hi advanced ma jeng a hi in ama hin special radar khat AN/APQ 118 kiti khat hi anein hichi hin thil tampi bol theina aneya galmi te radar hon detect a bol theilo na khat a jong pang a hi hichi radar hin map a kona a target ding mun lai chu chin ta in fit sang som nga chana konin jong hold do thein GPS system to jong kitu mat kida hi ja hi mun gamla ta ta akona weather hoimo ta ta hola azong a target chu su hil na beya aka kha cha jing the hi a hui kong hin ama mong defense system jong anein hichi chun a hin su se theding ho parts in ave la jing na hi chutia chu thil danger kha to detect a bol kha a hi le a len na lampi chu kin ta a khela amu theilo na diwa akisel mangsa thei kin a hi B-2 hin ama ki ven do na dingin electronic welfare tools tampi zonga nei na hi hichi bomber hin long range mission ho ha ta in abol thein athau vel thun lowin 6000 nautical miles ti chu 11000 kilometer vel hi aleng do bunin hi strategic mission ti chu tu chung Iran nuclear site ho tabang ki bulu na ho akhun hichi B-2 hi sangta in fit som nga chan lamin aleng thein bom le nuclear mancha ho zauna in galman cha zat chum ton som ni la thuma gi po zawina hi B-2 hi thilgi pu ha ta ding monga ki sima hi in B-61 le B-83 nuclear bomb chele cruise missile le leinoi lama bunker na sata ta ki sim ho kap se theding bom lin pen GBU-57 bunker busting bomb kiti ho jong hi abonin apo zawina hi B-2 hin khat vein kg jani le som thum cha gi bom som gi chan atha sa zawin nuclear mission hoting le nuclear missile gi ta AGM-145 ti ho jong apoji na hi B-2 hi airport aga kinga kit hel lawin vanlai zola alen pumin refilling ti chu athau akithun be thein hizi hin ni thum nili cheng kinga lawin mission in pan ala thein
galmi te dingin kigindan ding ha asat na nasata pi na hi hibanga bol theina nasata anaya mancha hoita hi wangin B2 gal kap na hui kong chunga hin kinil kibaw na tampi jong asoin aji chu hichi hui kong sim na dinga hi tha le jung alu thil chom hitale sumle pai lut tam mong monga hin khat mai jong hi billion ni walam man a hin china chung chona chu maintenance na dinga jong million sa sim sum lut kida hi B2 khat se kisim do na dinga athil amancha imama ho cho na mai khun 800 million vel alunin USA khang thu sima dinga project sum tam lut na pen a hitai tin jong a kisei ne hi maintenance le operating cost jong ha ta ina sangin khat vei alen do na khun 1,35,000 US dollar vel alut zowin chichung chona chun abulama neu khat in sayo special hanger eti penu hicha jong chun sum tam pita alut kenin hichu US government budget a kisim tha a kika kina hi hichi B2 hi atil abula agunda nawa chu zakhat le som thum lani sim dinga anagunu a hin la Soviet Union ahung hi su a galatul ho all ola ahung thip su phanin hichi ato agunu chu ahin su ni muwa som ni lakhat se hi asim o hitai B2 hui kong hi hlom cha jong le US military sunga dinga kicha pen le leinoi lama thil ki koi ho su se thei dinga ama bo hi hinalaya hi tu hin B2 hui kong hi vanoya gal kap na hui kong min akichat pen a hitain aji chu hichi steel technology hin a hui kong hi advanced radar system ho injong detect abol theina akona aven do a galmi te helwa a dei na layo abulu jing theu a hi B2 hin tolama konin panpina a hilole fighter jet dang hon alhon pi kho angai puin hje hin mission achina ho hi asunong kaiding asubein a bolding ato ding atong do wa jojin hi ama hin nuclear mancha le bom na sata ta ho apo a galmi te abulu theina ji hin US military adingin kinep pi la kisun pi mama khanin apang doi na hi B2 hi kumso ta mancha theidinga kisima hichito hlona chu amun le apha to kito a asunga apu mancha ho hi henlang adang hi jongle technology khanto tudung zuya upgrade bol tho theidinga kisima hin hiji hin hichi hui kong hi US military sung adingin poimo mama jing khat hi B21 radar jong kisim do ta jongle B2 wang hi imalam jo se in anasa zona line hi B2 hi American airpower symbol khanin aum jing tain galmi te defense system advanced mama jing hojong bailam cha azo jing thei a hin gal kap na hui kong dang sangin anasat na avet sai na hi HB2 bomber hi military lam hi hata akisim hoi ben akisu hare ti hi vet sa na khat zonga hin lam saw ta alen theina le steel mona koima he lawa adei na alen theina hole galman cha na sata ta apu zo na ho je hin vanoya gal kap na hui kong ahat pen le min akichat penin apangin hi B2 he akisim da akonin isim le retire na ding anai lam ta in ahin la goluta ahi na hi gelnet thei him ahinai pui na hi tunia dingin hi chan chu hi intin video hi hoi saule like le share boarding ana hai pu te na bonun stay safe and stay blessed.